Pitanje broj 16. Skulptura neoklasicizma. Neoklasicistička skulptura je skulpturalni stil 18. i 19. veka. Neoklasični period je bio jedan od velikih razdoblja za javnu skulpturu, iako su je njeni klasični prototipovi bile kopije iz rimskih i helenističkih dela. Neoklasicistični skulptori su dali omaž ideje o generaciji Fidije, najslavniji grčki skulptor svog vremena, 500 do 438. pre Hrista. Ignorisali su i arhaičnu grčku umetnost i dela pozne antike. Najviše se razgovara o skulpturi u periodu klasicizma. Slikarstvo je tek počelo da se otkriva otkopavanjem Pompeje. Svi su bili opčinjeni tim delima iz antike i rade kopije svih skulptorskih dela. Neoklasicistička skulptura zaostaje iza slikarstva. Uticaj Jacques-Louis Davida bio je toliki da se i u vajarstvu podržavaju antičke skulpture. Najveći broj vajara u suštini uglavnom kopira već postojeća dela za veliki novac. Winkelmann je čak svoje vremeno izjavio da skulptura ne treba ništa da radi, sem da imitira savršenstvo iz klasičnog perioda. Retko ko se usuđuje da pruži neko novo rešenje. Među svim tim kopistima se izdvaja nekolicina vajara koji su pokušali da umetnu neko svoje rešenje unutar klasičnih kanona. Svi rade prevashodno u kamenu. Čak se i način obrade kamena imitira. Prave se ispolirane idealne figure. Najznačajniji predstavnici su Jean-Antoine Houdon, portreti Napoleona, Benjamina Franklina, Georgea Washingtona itd. Čuvan je i po portretima nekih francuskih prosvetitelja u rimskim togama. Znači, predstavnici najznačajniji Jean-Antoine Houdon, Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen i Gottfried Schadow.